دیپلۆماسی سەرڕاستکردنا تێکیلیان یا دناوبەرە وڵات ئانگۆ گەلاندەیە. بە هەزاران ساڵانە کو دیپلۆماسی دناوبەرە گەل، دەولەت، کۆم و کەسان de bi boneya سەرڕاستکردنا تێکیلiyên siyasî، aborî، çandî، leşkerî، teknîkî û her weke din de pêktî. Armanca dîplomasiyê ew e ku birêyên diyalogê pêşî li alozî şer û pevçûnan bêgirtin. Ka em di vê xalê de hinekî bifikirin. Dema ku em qala dîplomata dikin, jin an mêr tê bîra we. Mixabin, wek gelek bi warên jiyanê li seranserî dîrokê, dîplomasî jî tim wek karên mêran hatiye pênasekirin. Hişmendiya mêrperest dîplomasiyê bi armanceke ku hêzê de şer gur bikin bi kar aniye û ev rola xwe ya xirabkar heta roja me ya îro jî meşandiye. Lêgava em dêhn û bala xwe didin dîroka jinan. Di gelek berhemên dîrokê de xuya dike ku jinan bi giştî di nav qilan, qabîle, hozan de tim bi rola aştiyê rabûne. Yani bi taybetî rol û ristên birêvebirina dîplomasiyê bi awayekî xwezayî bi jinan re heye û wan ev rola xwe jî tim di navbera civakan de bicihaniye. Lê mixabin, wek gelek tiştî keda jinan di vê qadê de jî hatiye paşguhkirin. Her çiqas ku navê gelek jinan di rûpelên dîrokê de nehatibe nivîsîn jî, wan kar û barê dîplomasiyê birêvebirine. Yek ji van jinan jî jina Kurd ya bi navê Mesture Erdalanî, ango Mesture Kurdistanî ye. Mesture Erdalan an jî Mahşeref xanim, nivîskar, helbestvan û dîroknaseke jî hatiye. Di sala 1804 de li bajarê Sineyê ji dayîk bûye. Sinê di wê demê de paytexta Mîrektiya Erdalanê bû. Mesture bi zimanê Erebî û Farsî jî dizanî. Li ser bi nemala Erdalan bûyerên demê tomarkirinên girîng yên dîrokî kirine. Mesture Erdalanê ji malbateke naziran dihat. Hevjînê Mesture Mîrê Erdalanê bû. Ew wek xestre wê nakam dihate nasîn. Hevjînê Mesture bi nexweşiyekî dikeve û jiyana xwe ji dest dide. Piştî vê yekê Mesture dibe xwedî gotin û derbasî Mîrektiya Erdalanê dibe. Hin dîplomatên İngilîzan di berhemên xwe de dibêjin ku dema me di destpêkê de Mesture di nav cil û bergên wê yên Kurdî de dît, me zêde jî yeqîn nedikir. Lê piştre dema em pêra axivîn me dît ku Mesture jineke têr û tijî û xwedî tecrûbe ye. Her wiha tê gotin ku Mesture di hin hevdîtinên xwe de yê ku bi van dîplomata rekiriye gef li wan xwariye. Jineke şareza ya ku di nav kar û barên dîplomasiyê de cihgirtiye jî Meyan Xatûn e. Meyan Xatûn jineke ku di nav kar û barên mîrektiyê de cihgirtiye. Dê û bavê Meyan Xatûnê di dema xwe de ji malbateke wisa bû ku di nav eşîran de dihatin nasîn. Di salên 1892 û 1930 de dema ku Paşayê Osmanî Tu General Ömer Vehbî Paşa dixwest İslamiyetê bi êzîdiyan bide qebûlkirin. Wê demê hevjînê Meyan Xatûnê mîrektî dikir. Ev sal di bîra êzîdiyan de salên herî biêşin. Piştî ku hevjînê wê bi komployekî tê kuştin, Meyan Xatûn mîrektiyê birêve dibe. Piştre jî di navbera salên 1913 û 1957 de bi awayekî fiîlî mîrektiya êzîdiyan kiriye. Di serdemên ewil yên dîplomasiya Kurdî de piştî şûna mêran vale dibû, jinan peywîra dîplomasiyê digirtin ser xwe. Her çiqas pergara baviksala rê li ber pêşketina jinan yan di vî warî de ve nedikir jî, di serdema me ya îro de ev yek berova jî bûye û jinên Kurd di hemû waran de pêşengtiyê dikin. Bi avakirina pergala hevserokatiyê em dikarin bêjin jinên Kurd êdî di gelek biyavên cûr bi cûr de cih digirin û mohra xwe li dîrokê dikin. Jinên Kurd di sed sala 21 de çawa ku pêşengtiya şoreş, berxwedan û siyasetê dikin li Avrupa, Amerîka, Fransa, Rusya û bi gelek welatên rojhilata navîn re jî pêşengtiya dîplomasiyê dikin. Pêşengtiya jinên Kurd ya di dîplomasiyê de ji aliyê hin lêkolîneran ve wek
پیرکه نو یا دقادا دیپلوماسیه ده تیپه ناسه کرن. سینم محمد، الهام احمد، آسیا عبدالله، فلک ناسوجا، نیلوفر قوچ، مرال چیچک، زینب مرادی و گلک جنین کردین بکار و بارین دیپلوماسیه را علاقه دار دبن دواره ناونتوی ده جهد گرن. بکرتاسی بیجی ام تخوازن جواره قالا الهام احمد بکن. الهام احمد لعفرین جدایک بیه و دناف کار و بارین دیپلوماسیا ریوبریا خوستر یا روژوای کردستان ده بارکی گرینگ ورگرتیه سر ملین خواه. الهام احمد حتی سالا 2018 ده هفسروکاتیا مجلسا سوریه دموکراتیک تهجه گرد. هر وها دناف لجنه ریوبریا تفدمه ده جی کار و بارین خواه دمشینه. الهام احمد هفدیتنه نافخویی لسوریه و ناونتویی ده برول و میسیونه که گرینگ درکته پیش. پشتی که امریکای بریار ده لشکرین خواه جروجبا وکشینه الهام احمد وان درکتن سفره که دیپلوماسیه و پشتی هفدیتنا به حکومت فرانسای را. فرانسای بریار ده که در روجبا و سوریه بمینه. و از وصا فهم دکم که ایدی دنگ ما لهر داره هنه و چون ما دا و جبر ما و داخبن هنه. جبویجی ما ریخستن کرنا گل دست بکر مجلس جکومین و هر وها ریخستنا جنان جوانان لحمی آلیه جوا که دا ما ریخستن کر. دیپلوماتک کردیا دقادا نامنتوی ده کار کریه جی سینم محمد. سینم محمد نونرا فدراسیونا باکور و روجلات سوریه یال واشنطنه و حتی نها دگلک هفدیتنین گرینگ ده جی گرتیه و هی جی دگره. وک دیپلوماتین هری لپیش ام دکارن قالا دایکن آشتیه جی بکن. او انسیاتیفا کو نزی 30 سالن جبو آشتی آوا ببه هاتی اساس کرن. دایکن آشتی لباکور کردستانه دیپلومات پیشنگن جی. بلا دایکی و عسکران و پولیسان و یکل ایوازی دینه پشتنه. اوزی بلا بین دست خواهد دست ما کذب ما همیان شاوته همی یکه. کذب یک کذبی که. بلا اوزی بین دست خواهد دست ما امان دایکی آشیتیه نه ولم حیای واره ام جن آشیتی